na lan hongi buhat me iyang buki tingi teman textbook mo bu apong lem Christian nuksa jeng atau ya awang lak tingi teman ya lak lesson minna anyu yopu a mother's prayer atau ngonang Nyulana tay bu cha ni cha yoi ha min ngai ka ta ne myang tam lak chin ne tay nang Nyulana yoi ha shmai bu ha ne ngo na tam hu nang hayang boi na ha tam ngao ye chai ba ku pa ne ngao lai ye hayang yu shai yin ana drugs ha yichi kama wen ye chai ba ti lai nyu balan tang da shou shi ya pai tam nang tanap tawa numan da nyu ja yopu cheng i hunang yopua ka wang fei ngao bu de inang yopua ka wang taman da pha bu mo he man lan ching na hi lo bu hayang minyong pha bu ngonang hayang teman mong sang mong meng bu sang si li yungwan ba de inang hayang boy hipak ma teman yob lak ta la wang ye yob pe ngonang hadawa anu ya ha kaya teman da tok bu ngonang sa teman atau sing lak ngonang tingi teman hana semen bu anu jai hanga ka wang da yob to bu ngau da lai ha to bu ngawa awang ba Samuel apong cha hai ni mangilak Oba tumana tau pungau da lai lakai. Elkana sermon bu kada chama shoko ni ngo yangki. Cha minna hana hayang cha pa minna benina. Hayang benina na hango hapoi hana minna hayinang bango. Tau kai hana yong mong shanga ngo yangki hayang ya ka wang da hayem chungna mong fan fa yo bango yangki. Ya anyu na loi she meng hu hang chungna Penina ya da ni che se ti sahati hayang hipak fi me ya da ya wali ngo yangki tau chine hana mong sang bu nik no hoi ya balak ni cha ya khum chung ma mong sang mong meng bu khong kum ngai ka wang da yo pango ya yong sap ka wang da yob yangki hayang ya yungwan ba da yangki nang ata nata na ha pha ma Dewe I ayen chin ke ma nang shou sana palak se ya chanyangki. Haka ya yelak pa yo pongo wande ili ngyang pa ya wung tia chok pu haya se tayangki. Hayang pu ope I ya ka wang da yop nang se singa ya hawan de I ya da mui man bu ngau I. Ka wang hana da mui man pa bu shon pa yangki. Hadawa I hana da mong ya mai bu ching na ye chi hapoi ka wang ya da ating lak pu ma wong nang tam lak ching na ka wang dai da ma na dai bu fa sha dau shang nang ka wang hana pai ka lak bui ba ching anyu na li ka wang hana da natan na ha moi man tam hayang I da Samuel sa minyang ki tau da le pu wa ka wang chai bu Hana wang peng atam hayem da paulak china nok ngo ya wang chai se mo bu mo ha na khum chung da nu hui ya ta bango hana ya yen fan fa Samuel china tum ta yang ki na lan tingi hada bu ngau ma ya fanyang no man da I hu bua hana I ha Samuel da pawa tuk bu hayang kan bu ki anu lan khong kum bu yoi ha da pau nang hayang kan nang Nang nyue ni che se nang ching na ka wang da yop nang hayang ni che se nan ye ngai pa tui ling nang nang nyu nang palan mong meng na yatam lak wong pong anyu lana anyu hai apalana nang da ka wang moi man pha bu yo ma shiyong bu hing hau cha na ngo nang I man da nang kan bu hau lak wong pong nyu palan wen chai bu ka ye nang ayen chin la wang lak Samuel lo I nyu ba wen chai bu ka ye ka wang I de moi man tam yang ki se tingi no man de hatau I tam nang tingi bu mong ngau alenga to lai hem long tat kho cha tali manga aleng pan matat thai pan matu Psalms number 145 verses 18 and 19 tawa ha ka inang yungwan ba awen I de nyek nang iman shong ma
Oyen I de la nyik mong ko bu fei nyek iman shong ma owa ngo nang. Oyen I de yi non nang iman wong pong lan iya pa nang. Iya iman wan bu chai nang hayang iman yen nang. Numan mulan de ka wanga mo man shi.